As-Sikalai-Bineng. Batin ini adalah penyatuan unsur lahiriah dan batiniah antara lelaki dan perempuan. Disebut juga penyatuan Apa Sulhapa, yaitu penyatuan tubuh dengan tubuh, hati dengan hati, nyawa dengan nyawa, rahasia dengan rahasia. Proses nikah batin. Sebelum kedua pasangan masuk kamar pengantin, dianjurkan supaya mandi secara terpisah, berwudu, tafakur, dan salat sunat 2 rakaat. Kotomelok na cemme, ribajani niat na cemme. Na karena asen Allah Ta'ala, pancajaka wai mapaccing, upake mappe paccing. Wakata cemme junnu patarakai hadese lopoku, hadese bicuku parlu na karena Allah Ta'ala. Nuruk paccing Muhammad mappe paccing. Sipa paccingan Allah Ta'ala upake mappe paccing. Upaccingi ilalang isaliweng. Bismillahi Allahu Akbar. Kotopura cemme majenne ni ni'ana jenne'e na karena asen na Allah Ta'ala pancajaka wai mapaccing upake mappe paccing. Uniarang jenne kipitoi landro aleku, uniaratoi paccingwi pitoi landro aleku, uniarattoni pakkocoir jenne'na tajanna Allah Ta'ala uwa jenne'na sipa apaccingan na Allah Ta'ala upake mappe paccing. Bismillah Allahu Akbar. Riwayat tu melok ni sapu rupatta yana dibaca. Wakata majenne patarakai hadis bacuku parlu na karena Allah Ta'ala. Bismillah Allahu Akbar 3 kali. Bila kamu dan istrimu pertama kali berhubungan, maka tapakurlah lebih dahulu. Pusatkan mata hatimu, itai alemu alepu, namun itai benemu rupu ba. Lalu peganglah lengannya, lalu ucapkan salam berbunyi, Assalamualaikum, Ali Makarawa Pati Maikarawa. Apabila kamu memegang tangannya, maka ucapkanlah, Asyhadu an la ilaha illallah, dan dijawab istri, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca ni rilaleng hatimu, Jibrilu pakawinga Muhammad walika waliye sabbika, na karena Allah Ta'ala kumpayakun. As-Sikalai-Bineng secara harfiah berarti cara berhubungan suami istri. Dalam masyarakat Bugis, hubungan suami istri diibaratkan bercocok tanam di sawah. Padi dan sawah diibaratkan istri, maka suamilah diberi otoritas untuk menggarap dan menanam. Sebelum memulai berhubungan, pakanjaki jolo parenggaramu lau ripuangan Allah Ta'ala. Ini akannya taruh surga di ataumu, neraka di abiomu. Tidurlah bersama dalam satu sarung agar istri merasa dimuliakan, dan terutama perbuatan itu bisa membangkitkan gairahnya. Selanjutnya periksa diri apakah kita sudah siap berhubungan atau belum. Cara memeriksa diri sebelum memulai, akai 5 abiomu nap masepungan napa semu riingemu. Narik ko masepung atau berarti kita sudah siap. Tetapi jika masepung abioi ajak jolok tepegoi apa nasaumo pik bene tak. Narik ko masepuni atau we pakanjaki parang ringerangi lori puangi ite alemu alepu benemu mitai hurupu ba iseng onrunna manie wani juma okoi sarikna wani sabtu okoi ulunna wani aha okoi matanna wani sening okoi palawang enninna wani salasa okoi ngekna wani arabang okoi pangolona wani kamisi okko ulu atinna isate waktu makanjae pegaui. Narik ko melok ki anak mapute olina
Pure isya dipigaui. Narekko melok ki anak mabolong ulina, tengah bening ipigau kira-kira sebelum mas sempajar tahajud. Narekko anak macelak-celak ulina, ipigaui antara isya na tengah bening. Narekko melok ni anak maputih macaya ulina, ko pure mas sempajar subuh. Narekko ipamulai ni takarawan ni limanna, palak limanna, sadanna, edana, cekonna. Pure ro tamak ni di bagian tapana, sare do cili, palawangan ni inge, nainapa ikarawa pangolona na posina. Akatan ni posina, ajakar ni jari-jarin, indok limamu okko posina na anak limamu okko katawanna. Narekko mita ni mendek na pasunna, akatan ni wetanna, boni sarena, boni pilina, boni edana, boni katawanna. Nalolongan itu naranwe, makun reye, ya naritu nyamangi, ajak malepesangi. Atoro ina pasee ajak muamana pasolade. Pasiruntuk ni timumu na timunna binimu. Ingatmu na ingatna, matanna na matanna, linromu na linrona. Pasiruntuk is tubumu na tubunna. Taro ni 5 abiomu di katawanna, 5 ataumu di ulunna, na inapa mutua lilana, napa muiso napa seena, napa mubacai a, i, u. Baca di lelengati, tubuhmu lenyek ri tubuhku, hatimu lenyek ri hatiku, rahasiamu lenyek ri rahasiaku. Hanarekko mailok ni pamulai pertama ni kalamunga, mupangono ni ri katawanna beninu, baca ni ya kadiyal hajati, mupatih ibtahna, nainapa mbau pengolona napa maka poncina pada puncuk ni tu katawanna pada puncuk nak bunga si boloi. Pertama ni kalamumu gangkalekena ulunna, nainapa ibaca subhanallah 33 kali. Narekko mutama mana ni kalamu iso inapa sekmu makotoro narekko mugetangi masu asepung inapa sekmu napa mubaca buduhum. Narekko melok ko gesai tang abiona lokong aje abiomu napa mupalempu aje kananna mugesan itu tang abiona nakkoniro nalolongon nyaman namakun reye ajak mutakalupa na ajak mumanap pasulade narekko masuni wai manimu abbarungi napasekmu weka apa ajak napa ngaborunga sisengi rasani nyaman na napa patakabare weka apa. Allahu Akbar. Parada ni alewe napa lai baca alhamdulillahi nuru Muhammad habibillah porero alani waimani mesue dikatawan nabi nemu napa mutaro di padat limamu nainapa mucampur si bawa waina kal kausar iya naritu micuri langi-langi natimumu napa mubaca waddu waddi mani manika mani di parewe tajam maparewe taja di pareweki asapwani sambil upesek-pesek risarina docilina palawangenina matanna pilinna ingekna sadanna edana cekonna paleklimanna pangolona posina lainapa mu pesilampu utuna napa mu tendek poncina napa mu sapu-sapu watakkalina letuk matindo. Narekko selesai ni alani wai rinu tetegoi wakatalu napa malam minyak gosok tasulai kalamumu baje saui tekoe